Hello, welcome to my YouTube channel. Hingga tini hingga pura phungai kyono kam bas ma boleh ri changka. Oh, kalau sudah ya rokok tapi sata. Blogar bo. Nani kosto no meja. Kayak fanอย่างนี้มาทำก่อนมาใส่คนเดียวลงตาลาสุดสักค่ะ और 10 laja. Ai segera omoloka. Omoka ai ze kuso. Iko boka ai ze kota. Jamaya ya. Ha? Zamaya na uti ini dah nanti kita. Enggak berzamaya kita. Mau beli ke beli loh. Sangbar ya dah. Sangbar ke otunya. Aku kayak ciklan saja mau beli. Ini ciklan deh kayaknya. Otunya naunya ke bawah kan kita. Karena kayak bawah kan kita. Mestinya tuh cinta aku pun tuh kita bawah dah. Rimang kan kayak berawal tuh kan kita. Ini bahasa kita. Berawal nggak sarwan pak. Engkau sangka dah sampai big sangka mau beri. Malah, mesti sahabat kau pakai tuh kan. Ah, blogger banget deh. Wah, mah blogger banget, hasta blogger. Wah, aing dah blogger ya, blogger. Guys, cháu cầm này hết. Penyok klub ini sari. Kelas dunia klub. Sade eli sade kuat deh. Akan dapat tuh, akan tuh. Ah, orang tuh dah ini pas on bola. Artinya tuh akan tuh atas nih akan. Akan tuh normal. Elisan blog na, bokatinan blog sang nai. Ini rekam mana? Ini kasih terpal. Sắp trong ấy sao? Mà lên. Mang này tới có gan hả? Hả? Mang bảy bó. Cùng một. Biên con nó hết rồi. Hai. Lên này đi. Thế à? Nó quay thì mình sẽ đóng lên nó nha. Anh em muốn ra chọc à? Rồi cái nào hả cha?
Sama cameraman no, video saja sama kamera bay. Oh. Ternyata sih cowok sama cewek. Kamu mau biasa bu? Tabung gangka mereka lo kai pebeka mereka lo kai perman pore pura sari kan kasih yang baru punjuk kai beka mungkin mereka kainan ketini boleri botang kata nih bageler kangke jamai lamsana nih ekdom pura bartara kalau seram ya pura carta seram sio bagai leri tangka angke tabu kinya kisah satu kore bay kisah dress rokan bay sampai ada naik jongos sunta murah bazar fasing mungkin naik jong dunia kali blog jasa blog dah kaji mana mai itu sambil soalnya mangke puno ono kalbar rok kenya rok mungkin naik jong dunia Mai tadi cong anak. No karena musuh kakak Tambah bapak dara. Tah main main juga. Oh, Ay basay. Bo Instagram ni semasa aku like. Kurang pakai.